municipal board ka pending a salary 14 months to 84 months do an la pen ke la retire kita tang atum la tum sami pending ko an di sang ko la nagi arleng tu mangi retire etlo ngi tu matangka la puti pension ni tum ko an lo la so amount na bang ke je 48 crore 56 lakhs 45,500 514 rupees la ko an la ni tu ma ke sang ko patangka bang ke engke ni tum ke hang he kalilo chairman sar long setame anutin municipal board atuman setame chairman long setame kachuning ridam lo je ni tum ke claim abai nong bang nang pik noi sar ni tum kan long mi dweller ni sian anutin mane application chipi rep lo samenge chairman tuma pen bang ke revenue on source pen nang piun e pu alang tum chelang pen che thek long pen ke alang di tum bang ke mane principal secretary han si forwarding alang di tum pen palelo kasupali eta officer me nili tumbang thang respond chelong to thedet lo chelong le det ama engke nili tumbang ta straight abang ke pangcheng ik nang kok lo la first phase pajut ik lo la penon man second phase bang ini bom lo tang tenang le tum kedam tang apor samang le tum chesong pon ik lo ini penang le tum thong ni ro chesong tang jong sinang le tum non bang ke tarik free Julai anang le tum hong ek po jong si chok ke dat concept an thang na berta abip lo te nang le tum hin dan copy se ken kam deng kon so nili tum ke ne bang executive meeting do pen lo hedi ni tum all municipal board la association hesapen hai employees association hesapen isi meeting pati lo nili tum 18 June arni si meeting do lo hai dok muka lo la dak si meeting do dam lo la so meeting pen nili tum chipa pass pon abang ke la puson helo je ke seng si first striking iko ni thoma pharma la bang ke first phase do ikelo la pen second phase abang do iko July 1 to July 4 an la bang no ni ili tum pang cheng iklo la pen det pen ta thang abirta akimi nili tum thang ta chekhek long ilang project second mane third phase aphan sita me deng iklang ko la bang ke soige na pharman deng ik mane la pusi a hormu bang pabat ik bom po la so formality pen dam bom pen ta thang abirta be pulodang pe nili tum bang ke ho dak dipu council la so get along si mane inni damik nang ko mane dharna means strike to damik nang ko Tapi labang so ke song henang le tum autonomous council along le tum alu pine la san pali nili tum memorandum ki pita batai do igolo CM sar hanta piglo la pen ke principal secretary han start kapali do igolo so pena brang ta hai kalau more than nili tum 7 times ke so se po adu no seta hai same lan tiket pen ta alang li tum ben thang respond abilang masi mane straight bang ke do iknang kok long pelan pen ta thang abe pulodang ke mane a letter ke nili tum pi iglo hai straight do yi phan ta pali iglo mane thang respond abe puloti nili tum mangi straight bang do iknang kok ko or a letter ta nili tum pi iglo DC office ta nili tum pi lo la pen DC ta mane east west ta pi iklab lo la pen ke ili tum local police station lo hai PS an tin akim long sami chipi rep lo langsung municipal board office alang report langsung municipal board employee Hinton suri kardom nang pajori lo itu pini dak first ini nang ko gai janda bangke achu first phase strike do lo ta ja dalam ta chung che det lo pasi pini ku second phase pa ini tunang ko lo la bang dui ke on first July pen up to 4 July an do ini tum heading la see that kadam tang so nil tum sarita demand है number 1 bank के pending salary bang lo la 84 month 14 to 84 month itu pending salary do so put है lo number 2 bank के regular nang poni pu nil tum la total 9 municipal board employees tum phane di total number 3 bank के achik lo jon bank ta monthly salary bang nang pini la lo number 4 bank के pension unten ang konsila sor pen mane pension ta unten ang kipite lalu la so phi ko jodi sari julayan itu ming hong po jatta jodi nang sing ku IPP plota ko next step aku deng to person strike non corporation hadi non corporation strike bang deng to ko
maksud tum citik na tum da la pusan pan ding lagi pun mati ka song la bang la pua phase wise si dam bom pe ha non bang ke la second phase lo next third phase ta ko du po la sofia di moching bai bom la association nom kan to first phase is straight to that and jat da tine lam the na chipak lang do november council na ajat ta non ko ke nang ching bai pi pela sam ring sam jam la dak nang li tum dat ta chi song ma mate ka pre dem ta la pusan chi song do man tum det kali la bang ke total 9 municipality to mate di east and west milai la total 9 ta municipal board si song la Abang si nili yang nakatutong ng tech media bitung do anak pangsi kalong pajirig lo pini nilitung pini bangke second phase strike si deng ponig lo to aprang kidam tang first phase rang ke nilitung date 20 kan si start pon lo June 2021 22 an doig lo laso doig date penta hang misalnya berita bang long putih dia amat si non putot second phase abang sita nili tu nada kadu deng itu nang kok lo ini tu nang kok lo striding tu nang kok lo nili tu non second phase akan mungkin niti akan si tik lo July 1 to July 4 an si tik lo ben kita tang la second phase first phase out nili tu date pen update pinilo council foundation day 23 year ni sebut abang ini media pen sinili tumpu kathek long dun hai social media pen kathek long dun pen mane CM Sarbang ni municipality kere lakesi local self government usialang li him penang pulo alang li tumangke je si revenue alang tum on sort pen si alang li tumke bainong mang pi chipinangi labang ke ahok lo hai nili tumangke local self government pusita nili tum mane revenue pan magi nili tum laan ong iki laan mane staff han ka chipi pan laan jakong abc bang statement tami nili tum han isia fund do nangi pi devolution fund pu bang nang chi pido laso a fund nang le nang le sita ili tum long directly ke nang le je lake council long pen sidam bang council tum sidam break up sita nang pi break up pensi la municipal board tin pusitame nang paleji ini bangke state pensi bang nang pali lo he bangka bangke stame council tumsi la bangi si authority deng ponlo mati la so teng pen chelang dam pulo dang pe ili tuma kidu ka kisung sitame council tum nang lang pondet si ake mejima pusi nili tuma him pen ano bangke ise ka chunin ri bangke la ke doi lo angke ekhe bang do mane employees bang pinang ando GPOO pusita la solam bang ta sabsodo angke la so puthak bang ta ni puji bang ke la puson lo he je ista bang ke nili tum bang ke la da ke ise a department ise branch hisab si thik nang ko mane la da nili tum dim long mane pasta branch do la so pasta branch long tin long sitame ise employees ke binang ko si karkok sanitation long pusita inubet amunit ki si account long karkok namun agency kela long mane ke wardam ji phan pu driver sta thik nai ni ki inubet ar link kyal ko agency da jak sita nitu ke kom nai pusita 15 mat 20 ar link ni tum thik back nai ji sita mi nitum nili ka charan ke anutia na municipal board sta mi isi limited staff si do board pusi ni ka char abisi abi angke nili tum nota municipal board do anpen si 408 velang staff kit angke laan pulati isi limit si to la bangke council tum pensi nili tum April sidang pi April pensi lada pen nili tum appointment sita nili tum long mane abostu ki nili tum sota mane alang nili tum pensi la non dar nili tum ang sota ni long sidang ni long ang selo je dak ini ki independent politik ladak pensa chairman thorok vice chairman ma commissioner to my team tende ni hanang kidat pusita jobs kami alang ni tumpen kalilo ni tuhan bang council pen April hang pola soteng pensi ni tuhan ta April ke nang pensi appointment letter sita ni nang pigidlo lapen aru nili pudam thusi bang ke